Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Adi Indri pau pesi pur lari mendre si pur lari no si. Adi kagak runtuh. Masih naik. Kagak. Hei. Nanti kah? Boleh nang kota. Boleh mang ngaji? Boleh mang. Tidak korup we. Kai. Saparsaka nomorona amure. Iga senna amure iga senna amure pak iga senna bapak amure senna ketu udah gue lah ada yang repot ke amure apa kau yang nanti bacaan ya nanti halo kenapa bapak di ayo ya benar-benar tanya ini anakku asal jawab benar-benar. Iya Haji Baring. Wah, nan lupain nak. Iya ya teman rokwir laleng masa tengah lalem mon. Iyo, pakuhe. Kau sama ku tanang ka bibi lame nu. Bibi lame teneran le. Iko tu. Memang biasa mega. Capuin na lempo. Yan ako sapa ka bibi si. Kalau ka matanang ulang. Gaga. Wah. Jadi pak. Capuan. Pulsa aku dito mga bibi. Okay. Assalamualaikum. Haga na pa utanang niya Masa arele sih. Salah na biasa pura ka mata ng arele. Namalisa. Napanalisin po ito pataw Ay, rugi masa latula. Coba aku tanah latula. Tiga nih pati bepai ro. Pengaso nih di, gak kemalupu nih lah. Ya. Cocok nih tuh Belanda. Kalau tetap kalau dincereng. Kurang aja. Belanda. Ada apa panggu? Agak ibu kero. Ayo lagi mata na gasan na to na kapakero. Tawai ko mata na dincer ko tanay. Di patadain ko ay. Maka di na mama na nga sa'yo natin utaro. Dan pala yun, cuman tunggal dulu. Ya, ko katudang ko taja. Ko natudang ko berat ko. Daripada mata na ko mawa na sa'yo natin utaro. Mamanya yun, tajang ako di sini. Bepo, tajang. Memangnya ada bepanya? Enggak tuh, Pak. Kalau mata na yun, tanggung dan re. Bepai. Dia ndep mata na di gak. Pana? Oh, bagaimana kalau kita pergi di rumahnya cari Bepa? Tiga gantu si Rina lu kebenaran tuh siapa Bepa? Jadi meluk apa kau lari nih? Daripada mau rugi kampung tuh nasi 5 tepo. 5 tepo itu apa? 5 galung. Mana kau lari ke Belanda? Emangnya kenapa? Digaji ki Pak Cina kuru. Apa mata nih? Memangnya kita digaji? Mana sah nih? Aku pernah ini tenangnya rumah tuh nareni doi. Ya naruh dek nariki di Bepa. Jadi mau ke sana lagi. Tahu nanya.
Oh, dek tuh naga doi, tahun baru tuh Cina tahu Ya roli kalau ke mata pak, si pakai tahun baru Cina. Ah, ini bodoh sekali panggu. Dong kagak? Cecek tak kena kedekak dong, mana dek dong, wah lupa ini. Panggu. Hei domba, minta maaf kak kasih. Susu mak kasih wanita ha. Mah gani. Natiram tu nanda dendre. Hei taka. Oh iyo. Di natiram ko ba dyan andre? Sabi mo. Yabi pa. Liyo jabi niya. Akala-kala man tako jabi na. Sabi ni. Ito na ba? Jaway man ito wiro. Kasi nala tumatua masuk bukur. Iwa telepon nih. Tak kita aku ha. Bebek pa. Kamera lah tolak gari. Tapi kira-kira dek mana macam sebanyak. Apa pernah mati ke si bawah? Hei, amal aku tuh. Ya mau koreto lah. Tania, itu aja aku rai. Betul deh tapi tang. Lopo, nutu eh. Apa dah tak kita? Nasi lo na tomato eh nanop kai ka. Seto ni din dek minta kak kerut lah. Masuk betul awas. Roman rasa pintu lah. Wah, tapas sapis. Kasi kapay lo ngaji namo lo kai ka kumai. Lesen nasi. Iyo to lang kawasan lo aku tanang. Wah, seteno mita kaji. Sepungan nama cek kurang meriawa. Itulah kan waktu ku Korea macam kedaka sukses kak dia nak minta aku kan dia sukses. Iko aji baom pokur. Ini japa yang kali ngati mung itu lama paker. Lebih japa sih iko. Betul nama mare-are kak kurang meriawa. Dek misen itu kemosi kita lah maaf mage. Pada tak rupa tahu saling maaf kang. Pariati mani. Hei, majak ko tuli di pariati gang tahu pedi. Nah. Masuk ulang itu mesin jantung. Maka gato masin. Anu kah ha? Lalu ngenut jauh kako di masinana. Na perut milala karo tanda masina. Masinana senero. Ay ko tu. Oh, atoko. Jangan tu lima cai, majak ko macai tahu magati matua. Pada ya kan. Malolemu pa matua na Rita. Ikut matua malolemu pa din ka macai daripada iya. Jadi anak tu lima cai. Jangan iko. Masalah naji. Aku macai, aku masai aku maaf ka materu. Pakko manirok hidup angin na cocok. Saling memaafkan ko iko pasal maafkan ko. Aku makan aku pariati pedi ko. Maka dak jeno pariati, masolan tu jantung nu. Kumaga ko tapalasi pa aja. Berdebar. Mati ko tu. Aku mati ko. Tak kulit lo ka magkair. Ako doon. Kita saya dia pati muna. Iko tu lebih majak timuno. Di apa kerut apa? Kapag bumito ka sa diha to lah. Di pag ko to lah langsung ni. Kawas makutahan ako iko. Kasi di. Di gaga si senung ka pun na bibi lami. Luana tu darat ni mana kasapa si ko bibi lami. Capu ilami ko to lah. Balik mana to na lempo. Mudupe aji. Gano to lah empat dupa ni. Iga suruh ko masikila ada nama nasi licin tu ko bering. Wasike, masalah nero lami ko mana si licin itu pagalaku sana yang kanalaku. Lo kabano maredu. Cara nero laku lami no aji. Kung balor eta si licin harga tabunggas. Di. Misen itu to laku lo ki masaro. Tanya saro tu aji. Sara mare ngalino no kapako tu. Kita pasara situ lah. Suli naro eta si licin. Bisa kata bunggas 25. Apalah minta 25 coba gaya balurangi harga kantong-kantong 5 sebunaga sili jadi nama aga. Rugi tak tu tanam. Lebih rugi pasti bugaro Pak Malik mana nih? Nama mana tu sisebut itu naga gemuruntu. Bola-bola anu aga lenyik mana ni Korea.
Ini misem. Bisa nga pa puli ka laba ka din repulay ko malaro. Pagkugeng, kang kutano punano. Bibilame. Gaga bibila amin ako bibiuting ka mo. Diyan mata ng uti. Dule mata ng uti. Ma, kasi na magaluto ma. Masalah nakuti tana di pa nama buah. Capu mahanan ni marubang. Mana may gata tinju ti makoko eh. Dai isengi ka taon na. Ano ka? To na isengi. Ano raw takut na mata ng uti. Ay, Jadi aga pelo mo tano. kira-kira aga. Oh, mata na nga ano na Ji. Okay, yaro tanang ito ilan. Ang kalima kong gulan. Aga tungkol. Pertama, malampi. Kedua, malopo. Katelu, kejiur na. Jar tola. Agak mau bahas ko tuh. Sembarang aja pagur-gur ka paker. Kasi Wah, Ji. agak. Tanah-tanah nga mau bahas ya kapa binagang pamali. Pau ni situ ngena tanda-tanda ngager Pa sembarang sa pikir Bulo aja ya Mana ka bulo? Magalo bulo din nagang pamali. Iyo aga pa kalimana. Ya kalima Ji, menjanji kalada nih, wak di kinatulan di masa depan. Aga. Kumati ka Ji. Di na bilang malaki bulo, kumani darat tak tayo mala bulo. Di mono to lah. Salah ka bati ko man no. Rasa to nga mabati ko man. Di na bila tayo malaki bulo na kumati. Pamacay si Kuya. Kenapa you lari tadi Panggu? Padahal itu uang bisa kita pakai buat tahun baru sebentar malam. Ih, ko balanda. Ko naro pa jay ni. Di ndap sila no bastong yan lupa ay. Jadi ko may kapakutan na. Hey. Gumalay ko kutimo jango jaway na to. Yo jang gawin na to nito ay. No bisa-bisa. Ano bisa-bisa ya tinaliwa caka ano to eh. Iya pak macaka may napangka ko. Den re pamula japa jay kulit to japa gembag ko marta mana pun po ta. Kami may suro ko lang maputa-puta naliw ni tulopon we. Bibi na ita iya. Tiga pula maputa-puta wadu gelang. Ni di puli mata no. Popo ay. Tiga ko mata no. Mana sa ni galuna to eh. Magi na galon na to mitanang. Magul mana komisi ko wadu gelang. Di, mama kuta na mapanggu. Cecet na ko migala do pagkatanan no. Galon panggu. Kakak. Iko migala do pagkatanan no. Pagkaman gelang eh. Boleh kat tanang galuna to eh. Saba papunay kadoy na. Yar doy pa buat tahun baru sebulan dai. Jadi kan ini na ko to. Manas ni pak 5 tepo pa pura. Melu nanti. Ini to kapai. Aulo kan ikuti anak iya pak me gendoi ku. Kuti kakak tujuh na. Ruhi. Mana pai? Oh dia anak iya me gendoi ku. Duh nandong. Oh di nu pake tahun baru dompet ni. Lagi nang kadang pun 5 tahun baru tu sebenarnya mi. Tanrangi kan doi tak pada doang ngesu. Ini melu na tupai di. Silang mana pai? Oh, iku na di. 2 kali saja me. Lu tahun baru Cina. Iya, okey pak, makasih pun nah. Weh. Ikan na tu ngan duit na lapang gue. 5 tepo na papura. Bah, cocok. Aku ya lama tanan rasa 10 tepo papura. Si minggu ri aku pakai tahun baru. Dito nak makaluru si pak. Papa, apa tarum bukencas lemak dugel. Ala deh cekam kasih radio. Rencana Cina ini pakai pak danduk tahun baru. Apa lo nak monimu pa?
Ay. Wajib namu ni ro. Ay. Nanti gasak danai. Oh, cah. Nak disko apa minta lampu lah. Oh, cah. Nalik si saya gasak danai. Nonton dulu pakai mau tahun baru. Ini bayi cuk ni sakdan. Nalik si saya nak gasak dana. Hai. Mana mak bicik-bicik dek tu nah? Cah. Dek si pakai main sama danduk Cina yang tahun baru. Kasih ni pergi awak bantar tu. Kena karina dia nak gasak tu kan. Baring. Maafin dia nak kita nak. Lukai. Kemai. Maga minta ikut tu Baring. Maga sih. Maga no tiap malam kikatan ni Baring. Kurang tu kak dia nak kata nuri manu. Maga hiyai. Lu kamu kutana. Wak bantah, lu temak kutana sama nak tenang kali ya. Ikut dia temak kutana. Lu masa apa gara-gara? Ya, narwasa matahun baru ni Cina tahu Ni radio ku dek naik mu ni. Nah, iya pas tahun baru. Dia garu sakit ya. Kasih lah Baring ya. Kapan nama tepuk kaya yang kali ngai. Dek namo ni. Namo ni tu Mo ni tu garu. Ya narwasa. Dek si segasak dana kamu. Muhammad Rasulullah. Mo ni garu. Masa dong kali ngai? Mau lupa rasa dana tu Ya naru. Macam ku servis Hawe kasih nak. Wak bantah anu magelo ya Tani ala servis dah culinu. Bari den terima kasih pupe Ya, tonya nanti mau ni anu magelo. Mesak mi masalah mu pupe tong itu radio nu tu. Gabung lah. Kuti pas servis misem. Muhammad ku. Anu magelo kasih radio nu di kasola-solan. Nah, gila bantai. Lagi kasih lah waringnya na den ripat tu namanya tamak tu pupe tong tiam. Iku bang. Pupe angke nabura tu pupe. Kake magelo. Sumi semua. Den ripat mati. Lang labang harinya lah. Ini lepas itu macam ni. Assalamualaikum. Oh, den tajeng. Okey baik. Muhammad. Kasih ko. Tu wag macam pak yai. Iku habari. Udah bisa makan dapat kebelah ni. Mata ka din rebeca. Mak beca kilo ko iya pamaja Iga mo likol kami ga. Tadi pas servis ko balu bibi. Ini pegati. Agak yol banta. Kalau ko servis ya Koko mah Sapa ko tadi pas servis ko pak balu bibi. Aku perlu dah culinu servis tu. Ager. Lo kan. Kita nerusan ko kan malam kelar dulu bola aku ji tabi kan. Tadi pas servis ko pak balu bibi ya kasih naik. Astaga lah. Tani amaiku suruh maja bari ka amadui ku. Masalah saya namun ni di semaga kan nangare ro masula. Dewi sinya aja pak kuji. Ay cocok ni tupai pak makan matoy ya jibarin ro makan majago mas servis ko ro. Dek makan agak macam mas servis ya. Dek toli kalau kami macui.
Dek geresa na jawab pak kuya he, Pak Balu Bibi oh banta. Ah, jadi tongan itu kan. Oh, Kali Pak. anu, pada tahun baru. Pak banta kasih na. Pengebawan na siaga ang kusona. Langsung tadi mah kok koy. Alir radio nu. Mengkokoro na, mamekokoro. Papura urus aku sa banyay na pa radio nu. Ay. Pakai din to jeng eh. Tuju aku lo kamay, lo kasapa bibi radio man. Hah? Bibi lame. Bilame. Iya bibi lame kaga. Tabal. Jaro. Kupresar oje pak. Di ku apalagi ganyi kera di agad unang matama. Oh iya kabar sa mero sampang ka. Apa bay macam ni nasa apa di karun tu bela. Lamia juga. Iya, lame aju. Oh iya. Tadi. Ah. Ya, cocok ni ai. Kamat tu bluetooth na tapi dia bisa patui. Coba ni kayak sambung ikut barak muni mua ke tu bluetooth na. Hey, aga si ko belutu. Iko mo tumesa wampu tu. Senang no. Makono. Ya naruh dia bisa pau ni bluetooth na cuk. Makono. Papura rusak ko ro. Ah. Kaya ta sapa yan eh. Lagi ji. Memang pakro sebenarnya ada culin ada servis tanya radio nih. Hai digaga ji. Ada. Iya. Ini pedi. Tempo yan. Sambung. Di, pada mu ni. Ini kasih na jaro do Cina pi mo sambung, Cina pi mo sambungi. Kato da culin mo sambur ro. Wah, gaya makaraki mamekko no ro. Mamekko no. Ah, Ih, kau baring. kasih. Mua sepas servis radio kok baluk bunga-bunga apa kalau mendak bunga-bunga. Napa makna aku pas servis radio. Tuli mu beli-beli matoma, ku bari. Dek matone ku matu. Kita sehari kalau tuh. Maladi. Tapi intinya selamat tahun baru 2022. Salah alat ka. Enggak pakai kamera. Saya Mana? tahun baru.